Bye! Naman JCA bye! O mag-monster pizza ko. Bye! Nanaw na to. Sa Kalami nila, monster pizza. From the streets to the hidden corners, Kalami, Cebu's got 'em all, yeah. We discover local flavors and foodies unite. Feast on the goodness from morning till night. Oh yeah, Kalami, Cebu, oh so divine. A food book that'll make your taste buds shine. From home in the world to the main delights. Come join the journey. It's a foodie's delight. Taste the flavors, savor the love. Kalami, Cebu, take your part. Lamig na bay ang basta magic bay mo na atong favorite since childhood. So napasalilaing mga flavors bay like kaning among paborito sa pamilya ang Hawaiian pizza. So muna ako na siyang ipasayaw-sayaw lang pero bitaw man na kumpara nimong size ba mo na gagak ang magic bay, it's like 4 times bigger. Ay mo na yan, mo na enjoy yan sa mga pamilya bay, barato sa ng Coke litro dere. So mo na mag JCA Pizza tabay o of course kanilang lasagna bay para kompleto ang meal bay. So naay pampabusog yun. Of course, carbo load here at JCA Pizza bay, and of course affordable rigid kayo sila. See them here at Salinas Drive, Lahug. O mo ni JCA Pizza, mga unta.